ena wenena mau namba ya nofuna firinga afurareka hono minato holito ya etiloti lamo mero luaila ya sipi lawoko ya koneto ya eyeminongeto ayau enge moinamo we ya Yesu fulo endeiti inanimo konditi wamo mane loti golai etiloti goliti minato ya Taiberia sinumudoti sipi ma ya wekola kafosiane larole lo muto kombinangi maito nando yaroma ya ofendato wenena ya te Yesuki indo enge moinamo we yaki amalo minamai loti goriti ya sipiku ya nditi kapene ya munumundoka itimbiti uti yaro monira wirae nofuna wela amareka ya wenenawa Yesu monira wiriti oru oloto pitia eti loti lo mamo apiririmbanimo we kamone na feko animone loti longao endato Yesu kafo eti loto longi mami namo kaona kula longi mowe lina teneta mona kofawa amwanengi rimboneto eyemina moya muya kolamae weni netangi moneto noti muti imo ya mamuya namo moni wiriminai linate ya lono oruti kombina fa neta ukopa unamineta yamu ya kolamalo omuni kofawa minowa enawamo kombina yamu ya lono wa olaro namo we kula ya ngoti menefoka forufuara mere no mami yamu ya namo kofawa minomo tinawamo kombinawa ya giminangolowe longimaito eti loti timbiti longa o endamo lamo nendi otongo tirono la orumine nune lato Yesu kafo itimbito longimami ngoti kafo niri fainako origi kito numunumu o minamo wenena ya ngoti rono la oruminamo wenena minai loto ya die eti lito amo te timbiti lo mamo enanena neta ma kofawa airoma angwaka lirimbanimo neta ya oru oro topi angeto to gorigi kito kumunune kamo nena lono orunane aute fogorofate mota ya te mika kofo mikalo ya weni neta uria mana nono amo yamu eti limu nena wae loto kosinauti kombinangi mamine loto ka mono lufu au ya nemone loti lai eti lato Yesu kafo eti loto longi mami kaona gula longi mowe Mosese kafo ya kosinau kwati kombinangi mama imane menefo kafo ya kosina kwati kombina kurangi mimina ye kombina kosina kwati lumuto mikareka wenena omuni kofawa olu oroto pingi mami ya ngoti kombina rapura yane lito amo te tiro mamo wekola kamo kombina lanimo ya kamena lumuto komino lomato Yesu kafo tiro tolongi mami omuni kofawa mino amo kombina ya namo ya minowe namo doka amo wenena ya monda gandu na mfora menangirai indokoriki kito numuminamo wenena ya monda no ya mukikora menangirai etito nefa dinate ya namo neafa koti boriki kito no mamai loto ya longi mito mane menefo kafo numuminami wenena ya namo doka ofuri lenawa mone indo wenena namo do ena amo ya maoru opa furo ngeda menangolowe osinauti lo momo ya nani mone weno roti ka lono wa orunae loto lo mamowe niri fimerami wera roti ka lono wa orunae loto lo momone menefo kafo no mami wenena muki yauti mau gopa munawai loto ngeto giamba o ngeneto kamena nambaro ya muki oru nendi ngende nangolowe loto lo mokaya niri fimerami we karararo kiami ka yane narafo namo neefe loti neeti horiki kito numunamo wenena mukia omuni kofa minomo diti minenangirai loto lomo kaya menefo karararo kiami kaya ne enanani mune kamena nambaro ya oru nendinge denangorowe loto ya lie eti loto ya kosinauti kombina ya namo ya minowe limo muya yuda wenena ya te gorino samamiti ka eti loti lo minamo ena ama we ya Yosefe narafo Yesu orafote merafote lere ya la monge yoni mane indo kosinauti lo momane loto rimo ya nendito eti loto ya lo minaye lai eti rato Yesu kavo itimbito eti longi mami lina nimo ningu ya kolamono sama miti etiti ya adaro wema aimorasi ya murunauti korito amondoka enami ya mamina maye menefoni rifami ya kafo ikao ngenange toko enawamone wene nawa ya nani mo kamena nambaro ya oru nendinge denangolowe
Profetia te tiramo. Goti ai mula kafu wenena muki ga mono a pingirim binangorie. Loti ka mono rufuau ya nemone. Ya mu wenena ya menefo kafo ka longi mito. A pingirim pami ya kawa koramo wenena ya namondo kainangire. Menefo ya mo wenena ya mamina mai. Goti ndokati lo momo we namo lawo ko kafo. Menefo yo mo we ya mino we. Tamo ga onagura longi mo we. Maya te namo goriki kito. No mamo wenena ya omuni gofa mino monditiko mine nangirei. Omuni gofa wa mine na wa mo kombina wa ya namo ya mino we. Linate autimbo gorofatina ya mika hofo mikaro ya weni neta. Kuria mana oroto piaito ya noti minoti fola mone. Nefa wenena mate ko sinauti lo mami kombina nena wamo wenena ya forame nangirei. Ya kombina wa namo doka amane. Omuni gofa wa mine na wa mo kombina wa ya gosinauti lo momo namo nanimo ya minoe. Ya mumaya te namo dokati kombina noti ya minomo diti minoa minoa oti mine nangirei. Namo emirane ya kombina intanane. Mikau wenena omuni gofawa minomo ntinawai. Loto ya emirane giminangolowe. Loto lie. Ya mu yuda wenena lina nimonina ka lodi lumu oti eti loti lamo. Wea engaidana oto emirala lo mangeto nenumo mulie. Lai. Etirato Yesu kafo etiroto longi mami. Namo ka ona kula longi mowe. Linate ya we kula namo emirane hindo wanune. Ane na wamo ya omundi gofa mine na momona ya luningu mino gendame nangolie. Maya te namo emirane wanune notiko mine na wamo wenena ya minoa oti minato nanimo kamena nambalo ya oru nendi ngede nangolowe. Namo emirane ya kombina kula ne. Indo wanune ya no kula ne. Namo emirane indo wanune notiko mine na amo wenena ya namo lune mino nende nangire. Indo namo ya ki amo luningu mino ngede nangolowe. Menefo ya minoa oto nemo we ya kafo nirifimera itolo momo yamu. Menefondo beturito mino o minoe. Etito mino neto namo noti mine na amo wenena ya ki aya intana oti namondo. Meturiti mine na amo ya mino monditi mine nangilae. Kosi nauti wombina ya mona wa etito ne. Ya autimbo gorofatina ya te mana noti ya minoti fola manefa. Namo kombinane ama nenawamo wenena ya minomo diti minoa oti mine nangirai. Loto ya longi maye. Kawa ya kapene ya munumundo mono numungu ya minoto ya longi mito api napi girimbaye. Eti loto api girimbaito. Ya enge meramo wenena ya uti wenena solo tigoriti eti lamo. Kaya koronimo keina indana otolie. Ya kema korina mine. Loti. Ya ere kanginaito Yesu kafo ya si amuru no gorito eti loto longi mami. Linate kaya koramo no samaife. Eti ti koramo ya we gura namo homu minomo embato oru itimito indoneto ya omuni kafo kotima ya nendi ena wamone. Ukande atua indo emira ya kafo omunde kofawa minomo dinumo kanuga mamina maye. Omunde kofawa minomo dinumo kanuga ya ngoti ona lonolane. Namo karongi momo ya ondi indo omundi kofawa minomo dinawamo kanuga ya ne. Nefa, lina tendo kati wenena lilingareka gori kiki andominai, loto longi maye. Yesu ya gori kiki to umamamo, ya aindena efimare tinge ye furi loto ngeemo indaye. Indo aindana oto guolafo anindo mere nami we ya ki efe loto eye minaye. Indo kama eti loto enu itorimo. Yamu ya eti loto longi momane. Wenena ya menefokafo oru aida winge namangeto amondoka oti minena wa moma minamaye. Loto ya lie. Enaka mena ya roti ya enge meramo wenena ya uti wenena so loti amo. Mina indo ya mina menune. Loti erekangi na ito fulo endae. Ya mu Yesu kafo enge moina mo we tuelu. Ya longa o ngeneto limo. Linate ya indana oti fulo nende nune. Loti lomina fe. Lie. Indo Simoni pita kafo eti loto lomami. Wego lao. Kamo fulo gendeito ma kemando unumone. Kamo lao kokafo omunde kofawa minenumo khala oru minane. Lamo ya kamo koriki kito kumuto etiroto korikumu minonimo. Ya kamo ya ngoti dokati peregaga we minane lomaye. Lomaito. Yesu kafo etiroto longimami.
Namo kafolina te tuelu, ya luti fiofa. Indolina te ya utima, ya satani doka ekereto minaye. Loto ya longimaye. Hawa longimami ya enge moina mo we tuelu. Ya utia we ma kuola fo anindo merenami we Simoni Isikario tinara fo Judasi ya mulie.